Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kainga nei, ko te ingoa te whakaangiangi hurihia I te taenga mai o te kōti. Iau e tipu ana ki Hātepe, he maha ngā kōrero e pāna ki taku koro, me tōna whakaro nui mo tēnei whenua. I hanga, rawa, tēnei village, tēnei whare, Hātepe, ana whakaro te nuinga o te wā mō ngā Māori me ngā Pākehā, side by side. He mahi roa, kia tiaki I tēnei whenua, kia tiaki I te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruru hau, kia tāwharau I oku tamariki, I ngā tamariki o aku whanaunga, I a tātou te whānau, e kawe ana, e tiaki ana I te mauri, I te mana whenua o tēnei whenua. Mauria mai ki roto I tēnei wāhi Hātepe, mauria mai o tō pono, tō aroha, tō manaaki, ko tērā te mea nui. Ka hinga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a tamamutu ka ki tangata a Te Ringatahi. Nāku tonu. Tungari te maunga, taupo te moana, Ngāti Tuwharetoa te iwi, ko te heuheu te tangata. Ko awhina Ruby Pitiroi, taku ingoa awhina I ahu mai taku kuia a awhina Parkinson ni morehu, ko ia te mātāmua o Iapeta rawa ko Arapera morehu. I roto I aku rangahau, ka puta mai tēnā kōrero hei whakamārama I te takoto o te whenua, te tikanga o te whenua matatuhi ko ngā kōrero e pānuiti ana e tētahi hapu, e tētahi whānau mai I tōna taiao. Ara ko ngā hiwi, ngā maunga, ngā riu, ngā kōawāwa, te takoto o te whenua. Tētahi o ngā kōrero I tau mai ki au, I au e rangahau ana I ngā kōrero mo te wai, he hapu, he awa, he hapu, he awa. Nō reira he maha ngā hapu. Maha ngā hapu, ana he maha ngā hapu kei te mau I roto I te poraka whenua o te mako kei te kitea, te whānui o ngā hapu tawhito o tēnei kainga. Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kainga nei, ko te whakaangiangi tētahi, ko te wai aromea tētahi, ko te uru kapua tētahi, ko te ahi manawa tētahi. Ko te ingoa te whakaangiangi hurihia I te taenga mai o te kōti. Nō reira, nō muri mai te taenga mai o te kōti, ka hurihia te ingoa o te kainga nei ki a Hātepe. Hātepe meant wiped out. It was when Te Kōti came during the wars looking for hona, who was actually camped at the back of the homestead between our homestead whare and the lake is a reserve that's full of battlefields. Ko te take I haere pēnei mai a te kōti, e rua ngā take, tuatahi kia kōrero kia te heuheu, kia whakahonohono I ngā iwi, I raro I te maru o te heuheu me tāwhiao.
Tuarua ko te whai utu kia rāwari kāhia mōna i piri ki te kāwanatanga ki te maui aia. No te tainga o te rongo o rāwari kāhia e haere pēnei mai ana a te kōti, ka whakahuihuia te whānau, te iwi kainga, ka ahu whakate ngahere kia opawa, ka haere ki reira noho ai. I roto i ngā kupu o tō mātou koroua i āpeta morehu, ko te whakaangiangi i Hātepe ai e rekirangi. Nō reira ko Hātepe te ingo o te kainga nei. Hei tohu mo te tainga mai o te kōti, ka mōwai roki hia te whenua. He pai tēnei wā, hei kōrerohi ake o tēnei kaupapa o te Hātepe. Mai i te timata, tai no ki tēnei wā. Ai, ki te nui ngā kōrero i wānganui a tātou, te whānau morohu, nō reira tēnā no tātou. So in the 30s, late 30s was when Dad brought his new wife at that time, Arapera, to these shores of Lake Taupo. Yeah, she's from Ngāti Whakatere, Raukawa ki te Tonga. And her first sightings of Te Hātepe at that time, it was just a utter wilderness, you know. I came here without any money at all, and the first thing, of course, to make a success of anything is to have the money. If you haven't got the money, then you've got to struggle. Now, I didn't have the money. All I had was the willpower to do something. That's all I had, just the will. I roto i ngā hitori, he pērā te āhua o te tū mai o tētahi pā o te hinganga hoki o tētahi pā. Ka ara mai he pā, ka whakarerea he pā, he Māori noa. Heoi, ko te mea ke ka puritia e te iwi kainga ngā kōrero moaua pā i roto i o rātou hitori. Ana kua rongo pea i ngā kōrero mo te kawe mai te Māori o te ngahere o te kainga tawhito o Opawa ki konei. I am the oldest living wahine mokopuna of Iapata and Arapera Moruhu. I am the only daughter of Haromi, their third oldest daughter. Nan was the one who always fed us and looked after us, and Koro was the one who kōrero all the time, and he talked in kiwahas, like you look at him and he'll go, those with open ears and those with closed ears, and we just look at him and go, okay. E ai ki ngā kōrero, ka tai mai a ngā toroirangi Hawaii, ka tau mai ki roto i te whenua nei o ngā maunga ko utu, ka pānui ia i te takoto o te whenua. Ka tau atu ki tapu ai haruru, ka tiro whakatetonga ki ngā maunga, ka kite atu i te ringa pōheri. He pānui i te takoto o te whenua. Ka kite atu ko pihanga e karanga ana ki aia, ki runga i te marae Aotearoa ko te papa mārearea. Ka whakaeke i a tauhara, ka kōrero i aia e whakaeke ana, ka huri atu ki te kōrero ki te paipai, ara ko ngā maunga o Tuwharetoa. He mea tuku iho ki a tātou. Ko a Maria Morihu ahau, ko au te pōtiki o tuku whānau, te kaumārua o mātou. I tupu ake au i roto i tēnei homestead, tēnei whare. Ko tēnei te mea nui i maumahara ahau, ko ia kare e rukahu ki tētahi ki tētahi. Kei te titoro ahau ki a ia i ngā wā katoa. Ki au he papa Superman. And so in the 60s, we saw the tennis court being built. Yeah, we used to think, man, we're rich, as a whānau, because the only tennis courts we ever saw were, the one tennis court in Taupo,
and what we knew of Wimbledon on photos. So for our whānau to own a tennis court was pretty cool. Yeah, the mainstay behind that was my brother-in-law, George Kopu. I te rā wā, i te awhi ahau kia George Kopu, i te hanga ia, te whare kotahi. I te rā wā, he tennis pavilion, ko taku pāpā tana ana kōrero, he tennis pavilion mō tātou, mō mātou, me mō nā residents. Ki au nei, I kitea e koro tētahi huarahi e ora ai ngā uri I runga I te whenua nei, he huarahi hou tēnā. Kia haere mai te Pākehā, kia noho manuhiri mai te Pākehā, I roto I ngā tikanga o te iwi kainga, me te tuku huruhuru mai hei korowai mā ngā uri. Ki au nei he tikanga Māori tērā, te kimi huarahi e ora ai o uri. They had working bees. Dad organised working bees, and they would go up and dismantle parts of those houses and bring them down here on big trailers. And that was the start of the building of the pavilion. Ki au nei, I te rā wā, he wā noa. Kare he tapu tēnei, tapu tērā, kare he tikanga. Ko te wā ka tipu ake ahau, kaore au he mōhio I roto I taku hinengaro, nā tikanga. Nā tikanga ka ako ahau ki a pāpā. Kare ia e kōrero ki tērā. Ki au nei, he whare pai mō nā residents, mō te whānau, ka noho ana I roto. The concept of pavilion and marae changed. And so lots and lots of work evolved over a time in the late 80s, 90s, to what we see now as our marae, our Te Ringatahi marae. Ko te ingoa Te Ringatahi I heke mai a Tamamatu. I puta tērā kōrero I roto I tētahi pakanga, nōna no tana ope taua e pakanga ana ki tētahi iwi. Ka hinga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a Tamamatu ka ki tangata a Te Ringatahi. Nāku tonu. I ahu mai tēnā kōrero I a Tamamatu I roto I tētahi wana pakanga. Nō reira, tēnei mea te kawe mai I te Māori mai tētahi wāhi ki tētahi wāhi, he āhuatanga tuku iho mai I ngā tūpuna. Ka whakatūria tētahi whare, ka ata wānanga hia e te iwi, he ha te Māori e tika ana mō tērā whare. He mea tino Māori tēnā, te whakatū kainga hou, me te kawe mai I te Māori, o te kainga tawhito ki taua wāhi. He toko maha ngā tāngata I kōrero mō te mātauranga ao Māori o tō mātou koraua. Well, you know, we are standing on a very sacred ground. The power of my forebears, you know, perhaps they're here in spirit, and I want to recite this, kia hiwara, kia hiwara. Ana he hono ngā kaha, tā ngaingai, tō tika tāna ki te whenua me ngā atua o reira. Ai hara I te mea ahakoa tana whakarite tikanga, moana tamariki, kia wātea rātau, ki te mahi tā rātau e hiahia ai, ona mātauranga no te ao tawhito. E whakapono ana ahau ko te Māori o te whare, kei konei he Māori tawhito. Ka
Ka titira au ki taku marae, i enei o ngā rā, hea tāhua rawa atu tēnei o ngā marae. He marae noko nei, ne, he rereke ki marae ke atu, pai hoki tēnā ki au. Me te mōhio nā aku matua keke i hanga ai. Taku Uncle George, me taku Uncle Danny. I te hiwa i pōhehe au ko Te Ringatahi, me mihi ki te tangata kotahi. Engari, kua rongo kōrero hau, ko te whakaaro Te Ringatahi, kia whakakotahi ai tātou. Tēnei mea te hanga kainga, hanga papa kainga, hanga marae, he mahi nā te tupuna, nā ngā tupuna whakaaro whānui. Kaua mō rātou ake, kaua ko te pupuri i a rātou taonga ki a rātou ake, engari kei te hanga whakaruru hau mo te tini me te mano, mo te hunga kaureno kia whānau mai. Koira hau e poho kereru nei ki ngā mahi ki ngā taonga i whakarerea mai e ngā tūpuna o konei. Ko ia rawa ko taku mama i hanga rawa tēnei village, tēnei whare Hātepe. Ana whakaro te nuinga o te wā mō ngā Māori me ngā Pākehā, side by side. Ka tua hau ki runga i te whenua nei, ka hoki mai ngā kupu a tō mātou koraua, a i apeta morehu. Ko tāna he whakamārama, he whakapākeha i te kupu tikanga. Ko te whakapākehatanga o te kupu tikanga, ko living in harmony with nature. Koira tāna whakamārama mo te kupu tikanga. Ana tino rata hau ki tēnā whakamārama. I te mea he tono tēnā ki a tātou, kia ata whakarongo. Kia ata whakarongo ki te taiao. He ua i roto i tēnei horopaki o te mana, whānui o te iwi, o te hapu, te ata whakarongo ki ngā kōrero o tō taiao paku nei. Ko ngā kōrero e pāna ki taku koro, he tangata tūpakari ai ki ona whakapono, e tūpakari ai ki te huarahi tika, me te whaia noho ki tōna ngā kau. He mai tika mai. I mōhio taku koro kia āhuatanga o te tangata. I rongo au ki ngā kōrero e pāna ki ai kia kaua te Māori i tuku i tōna whenua mo te kore noiho, mo te iti noiho. Kāo, kia pupuri ai koe ki tō whenua mo ake tonu atu. I au e nohi ai, i au e āta paka ke haere, ka titiro au ki ona mahi, ne? Ka ata mōhio tia, ko ia i whakaro nui mo tēnei o ngā whenua kia noho tahi ai, tātou te whānau morehu. I believe that we need to make our pā marae a living pā for the generations, and it has got to include our residents. We also need to instill our tikanga and our kaua there. Ko wai au, ko hea koe, e ponana ana nei e. Ki te kore, whiti mai te rā, me kore kuau. Kei hea te huarahi tika ko wai. I ai ki taku māma, ko ana moimoi aha, kia tino u tātou ki te huarahi o te mātauranga. Koena, ko ngā painga kei tua o taua huarahi, ko te tiaki i tō ake whānau, kia piki anō o te hauora, kia whakapakari ai tō tū i roto i tēnei ao hurihuri.
whakapā, me pehea e korea, kei aku nei ringa e. He nui ngā painga o te noho ki waho o ngā whakahaere o te iwi i roto i ngā tau toru te kau kua hipa nei. Tētahi o ngā painga kua maupū mau mātou ki ngā kōrero tuku iho kia mātou. Ja, kore te tiatwa. Ko ngā kōrero e puriti ana e tēnei whānau ka hoki atu kia whātonga rano, kia whātonga raua ko Matiu e piki ana ki te whanganui ātara. Ka tū mai ki te awa o hene mai aia i a raua e hikoe pērā atu ana. Nō reira, no taua wā te ingoa o hene mai aia. Kei konei ngā kōrero mo te wā o Ngāti Hotu. Kei konei ngā kōrero mo ngā pātawhito. He nui ngā kōrero o tēnei whānau kua puritia ki a urutapu. Karano ki a raweke hia e tētahi atu. I think for us it's being mindful that kaitiakitanga is not an age thing. From when they can speak to when you're ready to pass on, everyone's a kaitiaki. Taku hiahia mō ngā mokopuna kia hoki mai te Te Ringatahi ao, whakarongo atua, kia hoki mai te arero tai ao, kōrero atua, kia tā ngai te noho i tēnei whenua ki te tai ao, ki ngā tikanga a koe mā koromā, ara ko te noho ngātahi ki te tai ao. Hiahia e whānau mai ai, ko toku whakaaro tuatahi, hi kakakatoa hau ki te whakahoki hiahia ki tōna whenua, ki tēnei whenua o Hātepe. Kia kite ia i te awa o hine mai aia, kia kite ia i ngā maunga whakahi o tō ngariro ruapehu ngā uruhoi, te hikoi ki roto i ona whenua, me te whakaatu ki aia te ātāhuatanga o tēnei whenua. You know, ko te mea tikanga kei roto i te nākau. Mena ka roto i te nākau, ko tērā te koro. Ko tēnā taku pāpa, ko tērā taku māma, ko tērā tō koro, o koutou koro, kei roto i te nākau kaore i roto i ngā pokapoka. I just want to ensure that we pass this legacy on in a good space, that we keep telling our mokos the right kaupapa, the right stories, so that they have the right foundation to make good decisions in the future. Ia rātau e hiko e haere ana i runga i te nuku o te whenua. Harai te mea kei ngā rā omua te hitori, kei te waihanga hitori koe, kei te waihanga hitori tātou. Kia maia te ngākau ki te waihanga i era hitori i runga i ngā tikanga i whakarerea iho mai mā rātau. I think as we got older, you get tied to something that's real meaningful. And, you know, I think for us, we all did that for our mokos, you know, because we're only here for a short time. And our mokopuna needed a place to stand. Tēnei wāhi, te pono, ko te mea nui, ka mauria mai ki roto i tēnei wāhi Hātepe,
Maurea mai o tō pono, tō aroha, tō manaaki. Ko tērā te mea nui. Kaore te mahi ka mutu. He mahi roa, kia tiaki i tēnei whenua, kia tiaki i te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruru hau kia tāwharau i oku tamariki, i ngā tamariki o aku whanaunga, i a tātou te whānau, e kawe ana, e tiaki ana i te mauri, i te mana whenua o tēnei whenua. Well, you know, at my age, I'm racing against time, and I still got a lot of things to do, and I hate to leave my mokopunas behind, minus land. You know, it's a crime, these people selling their land. There's nothing left for their children, for their mokopunas, even to the unborn ones. They are still Maoris, and I hate to see them brought into this world missing what I regard as my most prized possession, land. Where are you going to next? What's going to happen next? Oh, heaven. I go to heaven. They got a place ready for me in heaven. They should. Yeah, I believe that. Yeah.